Mwaramutse neza nanone aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze mu makuru agezweho muri kano kanya. Amakuru tugiye kugarukaho ni amakuru akomeye cyane ariko aravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi ngaha kuri ino mboneshakure yacu ane ya Nyaburundi News TV, mboneshakure imwe rugende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta. Tugiye kurabera hamwe rero by'umwihariko amakuru agezweho aravugwa ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Turi kuwa kabiri kw'igenekerezo y'umunani ukwezi no kw'icumi umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze mwese aho muherereye cyane. Dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Perezida Evariste Ndayishimiye canke General Neva arongoye igihugu c'u Burundi yaje gukeza Perezida Ndayizeye yigeze kurongora igihugu c'u Burundi ku bw'inshingano yaje kugenda arahabwa na Madame Louise Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru w'umuryango uvuga ururimi rw'igifaransa. Akaba yaje kugenda amugira intumwa ye yihariye by'umwihariko yo muri Haiti kugira ngo abashe kuba yokurikirana ibibera muri Haiti. Ni mu gihe mu gihugu co Haiti rero hamaze igihe haribonekeza ibibazo bigiye bitandukanye by'ingwano, aho imihari igiye itandukanye igwanya ubutegetsi yakomeje kugenda irafata ibice binini cane by'umwihariko n'ibyo mu mugwa mukuru w'icyo gihugu ca Haiti. Evariste Ndayishimiye rero by'umwihariko yaje kugenda ayishimira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko yishimiye inshingano zahawe uriya mugabo yahoze arongora igihugu c'u Burundi mu myaka mikeya, ariko kandi bamwe batajya umunwa mu kuvuga ko uyu mugabo ari umwe mu bantu barongoye igihugu c'u Burundi bafise ubwenge bwinshi cyane ku buryo atigeze aragaragara mu bikorwa byo kujyanisha abarundi, ndetse na General Neva akaba ari umwe mu bantu yemera ndetse by'umwihariko atangiraho urugero mu kuba bafise ubwenge ndetse n'intumbero nziza. Ibi kandi bibaye mu gihe Uburundi bumaze igihe buraribana ayingwe n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Uburundi bwakomeje kugenda bwikoma icyo gihugu kuba by'umwihariko kiriko kirafatanya n'abagerageza guhungabanya umutekano w'abarundi, by'umwihariko arimo abaredi tabara ndetse na bamwe mu bahunze cyane cyane bamwe bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza muri 2015, ndetse n'abagerageje kwiyamiriza ikiringo ca gatatu cyo muhisi Petero Nkurunziza yashakaga kongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, nyamara itegeko nshinga ry'u Burundi ryaramwemereraga gusa kurongora manda zishika kuri 2 gusa. Ni ibintu u Rwanda by'umwihariko rwakomeje kugenda rugaragaza nk'ibidafite ishingiro, ahubwo rugaragaza ko Burundi bukataje mu gukomeza gukorana n'abaterabwoba ndetse na bamwe mu banzi b'u Rwanda biganjemo abanyarwanda babarirwa mu muhari wa FDLR ugizwe n'abasize barakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Icyakora u Rwanda ntirwigeze rwubakira kuri urwo rwango rwa leta y'u Burundi, aho rwavuze ko ata murundi n'umwe by'umwihariko ari mu Rwanda azafatwa nabi cyangwa se ngo ahohoterwe, ndetse by'umwihariko rwanagaragaje ko by'umwihariko rwiteguye gukorana n'Uburundi kugira ngo imipaka ibe yugururwa, ariko Burundi bwakomeje kugenda burinangira. Icyakora u Rwanda rwavuze ko umuntu ari we wese azarenga umurongo utukura akagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa se kuvogera ubusugire bw'igihugu c'u Rwanda cyangwa ikirere cy'u Rwanda azahura n'akaga gakomeye cyane. General Neva rero by'umwihariko bivuga ko amaze iminsi arimo imyiteguro yo kuzogaba igitero ku Rwanda, yongeye kwerekana akanyamuneza mu nyuma y'iki gikorwa Louise Mushikiwabo by'umwihariko yaje kugenda arakorera uyu yahoze ari perezida w'u Burundi, akaba agiye kuba intumwa yihariye mu gihugu ca Haiti. Kandi by'umwihariko ndakwibutsa ko Burundi mu nteko rusange ya ONU bwari bwasabye yuko bwokoherezayo abapolisi kugira ngo babashe kuba bojya gucungerayo umutekano. Icyakora ubusabe bwabo ntibwari bwasubizwa. Ni mu gihe kandi gushika ubu ngubu ibihugu birimo nka Kenya bimaze kugenda birarungikayo abapolisi nk'uko biriko biratangazwa. Madamu Yolande Makoro yaje kugenda haragaragaza ndetse haranerekana neza yuko by'umwihariko kuba igihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo by'umwihariko cyarakomeje kugenda kivumbura ku bigendanye no kugera ku masezerano y'agahenge, ndetse ashobora no kugarura amahoro n'ituze mu karere k'ibiyaga binini, ndetse no kuba Tshisekedi yarivumbuye by'umwihariko mu nama iherutse kubera i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa imbere ya Emmanuel Macron, bigaragaza ubushake buke mu bigendanye no kugarura amahoro n'ituze, aho by'umwihariko bigaragara yuko bwana Tshisekedi yoba afise izindi nyungu zihariye mu bigendanye no gukomeza kwibera mu ngwano cyangwa se kurongora igihugu kiri mu bibazo bikomakomeye cyane. Hari n'andi makuru menshi akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi.
ndabaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko abatwumviriza bari nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze. Abatwumviriza kandi baherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bari by'umwihariko mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye mu burengero bwa Afurika ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze. Abatwumviriza by'umwihariko bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabifuriza kumererwa neza. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ubane natwe 5 kuri 5. Ndabaye ikaze rero mwese kugira ngo turabire hamwe amakuru agezweho akomeje kugenda aravugwa muri uno mwanya. Mu nyuma y'uko rero by'umwihariko haherutse kubera inama ikomakomeye cyane by'umwihariko yahuzaga ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa cyangwa se bibarizwa muri uwo muryango, yanitabiriwe n'igihugu cy'u Rwanda ndetse aho Perezida Kagame yari yayitabiriye ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, yabereye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, by'umwihariko ikaba yarafunguwe ku mugaragaro na Perezida Emmanuel Macron. Mu nyuma yaho gato nibwo twaje kugenda turabona ubutumwa bwemeza yuko Madame Louise Mushikiwabo yaje kugenda by'umwihariko aragena uyu Perezida Ndayizeye yigeze kurongora igihugu cy'u Burundi kagomba kumubera by'umwihariko intumwa idasanzwe mu gihugu ca Haiti. Ibi byaje gutuma Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye by'umwihariko akaba yaje gukeza uyu Ndayizeye wagenwe na Madame Louise Mushikiwabo nk'intumwa ye idasanzwe ishinzwe gukurikiranira ibibera nga mu gihugu ca Haiti. Ku mugoroba kuri wa mbere kwigenekerezo y'indwi gitugutu mwaka wa 2024 nibwo Ndayizeye wigeze kuba Perezida w'u Burundi yarahawe ziriya nshingano na Mushikiwabo asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa. Ishyirwaho rero ry'iyi ntumwa idasanzwe riri muri gahunda y'uriya muryango yo gufasha Haiti kongera kugira rero ituze ndetse na demokarasi mu gihe Haiti isanzwe by'umwihariko ari umunyamuryango mukuru cyane w'uyu muryango. Perezida Evariste Ndayishimiye mu butumwa bwiwe yanyujije ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter yarakeje uyu Perezida Ndayizeye ku bwa ziriya nshingano yahawe. Yarageze ati ishigwaho ry'uwahoze ari Perezida w'u Burundi Bwana Ndayizeye nk'intumwa rero idasanzwe ya Louise Mushikiwabo ishinzwe gukurikirana uko ibintu byifashe muri Haiti, bima amahirwe meza yo kumushimira byimazeyo ubwenge bw'uyu mwana w'igihugu buzamuyobore mu nshingano ziwe. Kuva mu 2020 mwaka wa 2020 Haiti yugarijwe n'ikibazo cy'umutekano muke cyane uterwa n'amabandi agenzura ibice bigiye bitandukanye by'umurwa mukuru rero by'umwihariko w'iki gihugu. Ibintu rero muri iki gihugu byarushijeho kuba bibi cyane mu mwaka wa 2021 ubwo Jovenel Moise wari Perezida w'icyo gihugu yicirwaga mu gitero cyagabwe iwe mu rugo nk'uko biriko biratangazwa. Kuva muri Gashyantare 2024 kandi uyu mwaka ubwo amabandi yatangiye guteza akaduruvayo by'umwihariko mu mugwa mukuru, bituma wari Minisitiri w'Intebe akaba na Perezida w'inzibacyuho wa Haiti by'umwihariko aza gusimbuzwa Dr Gary Conilly nk'uko biko biratangazwa. Ibi ni ibintu byakomeje kugira ingaruka cyane ku banyagihugu b'icyo gihugu by'umwihariko mu buzima bwose, ari nayo mpamvu imiryango irimo nk'uyu uhuriza hamwe ibihugu bivuga igifaransa ndetse na kiriya gihugu kibereye umunyamuryango bikomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo ituze ribashe kuba ryogaruka. Mu minsi iheze nibwo by'umwihariko ubwo New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari hateraniye inteko rusange ya ONU, by'umwihariko u Burundi bwongeye gutanga ubusabe by'umwihariko aho u Burundi bwaje kugenda buragaragaza ndetse by'umwihariko aho bwaje kugenda buratangaza ndetse buranagaragaza buranerekana neza yuko by'umwihariko bwifuza kongera kuba umunyamuryango ndetse bwifuza no kongera gutanga umusada mu bigendanye no kugarura amahoro n'ituze muri Haiti. Bwavuze ko bwiteguye kuba bworongikayo abapolisi. Icyakora ubusabe bw'umwihariko ntiburasubizwa ariko kandi akaba hagitegerejwe n'u Burundi gushika ubu ngubu rero by'umwihariko Evariste Ndayishimiye yaje kwishimira inshingano zaje kugenda zirahabwa uno mugabo, ni mu gihe kandi u Burundi bumaze igihe buraribana ayingwe n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda.
Burundi bwakomeje kugenda bugaragaza ko umwanzi wa mbere nimero ya mbere bufise ari igihugu c'u Rwanda, nyamara u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza ko Uburundi ari bwo nyirabayazana ibibazo bikomeza kugenda bwibonekeza mu nyuma y'uko Burundi hakomeje kugaragara ibikorwa bigendanye no gutegura iterabwoba nga mu karere k'ibiyaga binini bafatanyije n'igihugu ca Kongo, ndetse gushika ubu ngubu hakaba hari amakuru avuga ko by'umwihariko Burundi buriko burakorana n'aba FDLR cane ndetse n'aba FLN. Ni mu gihe bivugwa ko kandi hari bamwe mu ba genosideri bari bamaze iminsi bari mu burengero bw'isi ubu ngubu ngo babiteguye kuzanwa nga mu gihugu ca Kongo kugira ngo babashe kuba bufatanya na ba FDLR mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni u Rwanda icyakora kandi rutajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko rwiteguye kuzocungera umutekano w'u Rwanda ndetse n'ubusugire bw'u Rwanda uko byogenda kose, ndetse bukagaragaza neza yuko by'umwihariko buzohangana n'uwari wese azohiyahiya gushaka gusubiza u Rwanda mu bihe byaheze. Ni mu gihe by'umwihariko Uburundi bukomeza kugenda bubura icyo bukora n'icyo bucira, ndetse kugeza ubu ngubu abanyagihugu b'Abarundi barabayeho mu buzima buzimvye bitewe n'ingaruka zo kugara imipaka yo ku butaka ihuza igihugu c'u Burundi n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Ibintu abanyagihugu batishimiye bakakomeza kugenda baragaragaza ko bifuza yuko iyo mipaka yakugururwa. N'abanyagihugu baturiye imipaka ibahuza n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda bavuga ko by'umwihariko ubuzima buzimvye mu gihe ibintu bimwe na bimwe byiganjemo ibifungurwa ndetse n'amafaranga y'u Burundi yaguye hasi ku buryo bukomakomeye cane, ibiriko biratera by'umwihariko kubaho mu buzima bubi bw'abanyagihugu, ndetse gushika ubu ngubu abantu benshi bakaba bariko baratangaza ndetse bakaba bakomeza kugenda baranagaragaza ko by'umwihariko igihugu c'u Burundi cyokabaye kirakora iyo bwabaga mu kugurura iyo mipaka, nyamara ahubwo ku ruhande rw'u Burundi aho kugira ngo babashe kuba boshyira mu ngiro ibyo basabwa n'abanyagihugu, Burundi bwarongereye abasoda benshi ndetse n'ibitwaro byinshi biremereye cyane ku mupaka mu rwego rwo kugira ngo bongere uburinzi, ndetse bakaba baramaze kugenda baranasaba inzego z'umutekano ndetse by'umwihariko n'abanyagihugu ko ata munyagihugu n'umwe arekuriwe kuba yakongera kwinjira muri kino gihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira ndetse aradushikira gushika ubu ngubu aravuga ko Uburundi bukomeje gukora iyo bwabwa kugira ngo bukorane na Kongo. Ni Kongo nayo rero imaze igihe idacana uwaka n'igihugu cy'u Rwanda. Kongo imaze igihe irashinza u Rwanda gufasha umwari wa M23 mu gihe by'umwihariko u Rwanda rubitero twatsi rukagaragaza neza ko Kongo ikomeje kugenda irakorana na bamwe mu ba FDLR akaba nabo bakomeje kugenda baranayifasha by'umwihariko mu kugera ku ntsinzi nubwo nayo yabuze cyangwa se mu gukorana n'ugendanye n'urugamba rwo guhangana n'umwari wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko hari amakuru akomeza kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko u Rwanda rukomeje kugenda ruranenga rwivuye inyuma ibikorwa bimwe na bimwe bikomeza kugenda biribonekeza cyane cyane ibikorwa by'Uburundi na Kongo, cyane cyane Kongo yanze gushyira by'umwihariko ku iherezo by'umwihariko ibigendanye n'aya makimbirane akomeje kugenda yibonekeza. Madame Yolande Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yaragaragaje ko kwijundika Makoro kwa RDC ari ugushakira ikibazo aho kitari. Umuvugizi ya guverinoma y'u Rwanda, Madame Yolande Makoro, yaragaragaje ko uburakari guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yatewe nuko rero Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yakoze ibinyuranyije n'ibyifuzo byayo by'umwihariko budafise ushingiro, kuko n'ubundi hari ibindi byakabaye biyibabaza muri rusange. Perezida wa RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wari wagiye mu nama y'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa yabereye mu Bufaransa yanze kwitabira inama yo mu muhezo yahuje bagenzi biwe. Byavuzwe ko impamvu Perezida Tshisekedi rero atarangije gahunda zose zateganyijwe by'umwihariko muri iyo nama ari uko yababajwe nuko ku munsi wa mbere wayo ba Perezida Macron rero atigeze aravuga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko ngo yamagane u Rwanda arushinza kuba rero gashonza ntambara muri Kongo agamije guhengamira ku ruhande rwa Kongo mu kibazo cyayo n'u Rwanda. Minisitiri ushinzwe ubufatanye mpuzamakungu n'ibikorwa by'uyu muryango muri RDC Bestine Kazadi rero mu kiganiro yagiranye na TV5 Mode yarasobanuye ko impamvu Tshisekedi yanze kwitabira iriya nama ari uko yababajwe nuko Macron atavuze kuri ico kibazo. Yaragize ati nukuri
ko RDC yababajwe cyane n'imbwirwaruhame ya Perezida Macron ubwo rero yatanguzaga iyi nama muri Verezi Contretas kubera ko rero yarondoye urutonde rw'ibihugu bya la Francophonie byagizweho rero ingaruka n'amakimbirane. Ntiyavuga ku makimbirane ya RDC nyamara ari igihugu k'ingenzi cyane mu gihe bivuga ko iki gihugu ca Congo ari kimwe mu bihugu bya mbere bifise abanyagihugu bakoresha ururimi rw'igifaransa cyane. Mu butumwa bwa Macron busubiza rero Kazadi yaragaragaje ko uyu muyobozi by'umwihariko muri RDC yakabaye ababazwa no kuba rero igihugu cyabo cyarananiwe gukemura ikibazo cy'umutekano muke cyane n'ubufasha giha rero imihari irimo nka FDLR bubangamira ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu bihana imbibi nacyo muri rusange. Yaragize ati by'umwihariko akababaro kagaragajwe na Minisitiri w'ubumwe Congo kagiye by'umwihariko mu mwanya utariwo kuba rero RDC yarananiwe gukemura umutekano muke wari imbere y'imbibi zayo by'umwihariko ndetse no mu guha intwaro n'amahera rero imihari y'abajenosideri irimo rero FDLR nicyo gikomeye cyane kibangamira ubwigenge n'ubusugire bw'abaturanyi bayo muri rusange. Perezida Emmanuel Macron kandi ubwo yabazwaga by'umwihariko ku kwivumbura kwa Tshisekedi yashubije ko nubwo yarakajwe nuko rero atavuze uburasirazuba bwa RDC mu mbwirwaruhame ye hari n'ibindi bihugu by'umwihariko bigize uwo muryango atavuzeho birimo by'umwihariko ibihugu bigiye bitandukanye byagizweho ingaruka n'intambara. Yaragize ati hari ibindi bibazo byinshi cyane by'intambara ntavuzeho, ntabwo navuze kuri Laos, sinavuze kuri Birmania. Ntibyari bikwiye ko rero numvuga nabi ayo makimbirane by'umwihariko nayavuzeho mu bihe byaheze mu nama zigiye zitandukanye. Nubwo rero guverinoma ya RDC iriko iragaragaza ko ihangayikishijwe cyane n'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC, ingabo zayo zirakomeje gukorana n'umuhari wa FDLR zikawuha ubufasha burimo rero intwaro, amahera ndetse n'imyimenyerezo ya gisirikare. Ibikorwa bya FDLR kandi ni imwe rero mu ngingo nyamukuru rero zaganiriweho mu nama zihuriramo intumwa z'u Rwanda ndetse na RDC Rwanda mu gihugu ca Angola 2022 ndetse na Angola n'izindi ziherutse gushyirwaho mu buryo uyu mutwe rero wasenywa cane ari nawo by'umwihariko ntandaro y'umutekano muke muri iki gihugu c'abaturanyi mu karere k'ibiyaga binini cyane. Gusa bitunguranye intumwa rero za RDC zari zaragaragaje mbere ko zifise ubushake bwo gusenya FDLR mu nama yabereye i Rwanda ku igenekerezo ya 14 Nzeri 2024 zisubiyeyo by'umwihariko zanga ko rero haba indi nama y'inzobere mwitohoza iganiriweho by'umwihariko birambuye uko rero uyu mugambi wagombaga gushigwa mu bikorwa. Perezida Emmanuel Macron yaragaragaje ko ashyigikiye ibi biganiro bya Rwanda bikomeza kugira ngo u Rwanda na RDC bigerere ku myanzuro y'amahoro arambye. Ni mu gihe by'umwihariko hateganyijwe ibindi by'umwihariko bindi biganiro muri uku kwezi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni Congo ikomeje kugenda ikora iyo bwabaga rero kugira ngo iyegereze abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakomeze kurabira hamwe uburyo bategura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ariko kandi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira, akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko inzego z'umutekano by'umwihariko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse na Congo n'aba FDL n'abasadeke aribo bakomeje kugenda barakora iyo bwabaga kugira ngo babashe kuba bogera by'umwihariko ku nsinzi. Ni mu gihe iki gihugu gikomeza kugenda kigaragaza ko cyiteguye guhangana n'umuhari wa M23. N'umuhari wa M23 rero nabo wakomeje kugenda ugaragaza ndetse unerekana neza ko witeguye guhangana n'ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora kuzobagiraho ingaruka, ndetse bakaba baragaragaje ko biteguye guhangana by'umwihariko na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. M23 kandi yagaragaje ingufu ku buryo budasanzwe, ku buryo benshi bakomeza kugenda baragaragaza bakanerekana neza yuko by'umwihariko Congo ishatse yonatuza igaca bugufi ikemera ikaganira nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Igihugu cy'Uburusiya caje kugenda gitangaza ko by'umwihariko ndetse kikanahamya ko Ukraine ata mahoro ishaka.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov rero yaratangaje ko Ukraine n'ibihugu byo muri Burengerazuba ndetse na Amerika n'i Burayi atamahoro vyoba vyifuza. Minisitiri Lavrov rero yaratangaje ko Uburusiya bushaka kugirana na Ukraine amasezerano yo guhagarika intambara burundu, aho guhagarika imigwano by'igihe gitoya, ariko ngo ubufasha rero bw'intwaro Ukraine ihabwa bukabanza by'umwihariko guhagarikwa mu buryo bwihuse. Uyu mudiplomate kandi yananagaragaje ko imishyikirano ya Istanbul muri gihugu ca Turukiya yahuje intumwa z'Uburusiya n'iza Ukraine muri Werurwe 2022 ikwiriye kuba ishingiro ry'amasezerano y'ibi bihugu yo guhagarika iyi ngwano. Ingingo Lavrov rero ashingiraho agati cane niyo kuba Ukraine yazibukira kwinjira mu muryango wa NATO uhuza ibihugu bihuriye mu nyanja ya Atlantique, ikanatanga isezerano ko rero atakiza yituruka by'umwihariko cyo hungabanya umutekano w'Uburusiya. Yaravuze ko mu gihe Uburusiya by'umwihariko bwiteguye guhagarika iyi ntambara, by'umwihariko iyi ntambara Ukraine iyobowe na Perezida Vladimir Zelensky yafashe icyemezo cyo kugaba ibitero mu ntara yabwo ya Kursk kuva muri Kanama 2024. Ibihugu birimo rero Amerika nabyo bigaragaza ko by'umwihariko byifuza ko Uburusiya bwatsindwa muri ingwano. Yaragize ati nta yandi mahitamo rero dufise keretse gukomeza ibikorwa byihariye bya gisirikare byacu kugeza ubwo ibitubangamiye by'umwihariko bituruka muri Ukraine bizaba byamaze kuba byo kugwaho. Minisitiri Lavrov kandi yarakomeje agira ati uko tubibona gahunda yo kugarura amahoro ntabwo iri mu byo rero iri mu byo uwo duhanganye ateganya. Ntabwo Zelensky yakuyeho iteka rye rihagarika ibiganiro bya Moscow, Washington n'inshuti zayo muri NATO ziha Kiev ubufasha muri politike, mu gisirikare ndetse n'amahera kugira ngo iyi ntambara ibashe kuba yakomeza. Urusiya bwatangije iyi ntambara kuri Ukraine muri Gashyantare 2022. Lavrov yaragaragaje ko gukomeza gufasha iki gihugu bahanganye bisa no gukina n'umuriro, kandi ngo bizarangira ingaruka zikomeye cyane zibagezeho bose. Ni ingwano zimaze igihe rero by'umwihariko ziriko ziragwamo abasoda benshi nk'uko bikomeza kugenda biragaragara, ndetse by'umwihariko haba ku ruhande rwa Ukraine ndetse n'uruhande rw'Uburusiya abasoda benshi barapfa. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yarakomeje kugenda arasaba abandi bayobozi bagiye batandukanye hirya no hino ko bamwemerera gukoresha zimwe mu ntwaro zirasa kure, nawe akaba yorasa mu murwa mukuru Moscow w'Uburusiya. Icyakora Uburusiya nabwo bwagaragaje ko by'umwihariko bwiteguye gukomeza guhangana n'iki gihugu, ndetse bavuga ko by'umwihariko ibibazo byose bishobora kuzoterwa n'izi ngwano bishobora kuzirangerwa n'amahanga ndetse n'abakomeje kugenda barafasha icyo gihugu. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradushikira cyangwa se akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko Perezida Vladimir Zelensky yiteguye ndetse yizeye ko ashobora kuzotsinda iyi ngwano. Dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.